hano reka nkwakire iwo murebe wa Tayari West TV we bari kubano kuratira entebe kanisa zitu amahure nageshonga kandi nda Ivan Nyesiga okwereza kuruga omurembo rukuru Kampala Uganda obwa hata makanda tugasimbere Kororo Ceremonial Grounds kandi ahantu ho twabasha kuba nitubugabaganira abanyishengero hamwe na president w'ihangeri ya Uganda Yoweri Kaguta Tababura Museveni ari kuhereza State of Nation address ari kugezaho kumanyisa abanya Uganda eri kurugankahi kandi eri kutora nkahi ari kugamba nshonga zentunguka nk'ebyenguto ebyamashanyarazi obworo bw'ijeni butera abanya Uganda batari bwamana bamwe kandi aba basize kuba nibabuguruka bitu nitwenda kutera torch anshonga ezagambibwaho president kandi turi kufunaho ekiganiro n'abanyishenjero abatari bamwe na bamwe nitwakira owe kitindi sabasa kuba no yakura habari kureba tugende mu nshongeza turebe wabare mnonga amazina rubanyeta manyako heni champene kandi orumemba wa parliament ahabwigara West omurubushenyi district wabare munonga twashemerwa munonga okuba twahurikiriza President Museveni His Excellency speech yeye yabanetworeka ahari kwendi hanga ituri ayiturukuza kandi ahari kurwenda ngo twike okitini sari ngenda kubuza kibuzo cyo kubanza ekiri kugamba omu speech ya President Museveni eya abasa kuba nahereza yanga ni kintu ki eki wabasa kuba nuyihamu kandi cyakwato mu babiro ecyo rukwenda okuganira n'abanya Uganda bari kutureba right now wabare munonga cyakizeyo ku kinakizeyo ku yo speech ya president no kwiha abantu omubworo ejo agenda yo kwiha abantu omubworo kubateke sente ninga kurete sente entasiya y'abantu ekeyongera sente zikeyongera mu bantu ecyo nico kikuru munonga abo ko umuntu yaba inaka sente omunshaho nabasa kweraguruza nabasa kutwara abana ishomero nabasa kwembekerenju nabasa kwebesaho yaba tine sente nikimane kimanyisa ngo naza kuba omuntu arugumana ashaba burudakika ebega kandi echo President Museveni yatugambira ngo wanoreba PDM wanoreba industrialization ero nebaho wanoreba policies zo mbareta ekinde na agenda eiturukweta ya legislative agenda byona nabitegira ringa shinga byorekerera ahi Uganda erukuza in terms of esente omubantu kugira abantu bakagera kasente omunshaho kandi echo president atwire nakitugambira yatugera ngo nkabebembezi ebe team no more sleep tachero kubyama no kuranga twahikomba bantu twabagambira program za government zeriyo ne leta twagamba hanshonga z'amajani twagamba aharuburu kimwe cyona twayorekerera abantu icyo basheme gukora for eka modo twayorekerera abantu ahabyamagara twaborekera enguto no kuzikora kandi yajya ngutacenda abantu residence ningashi okushanga abantu batarukora yajya ngo naba members imwano orangu minister torakore naza kubabinga so ni cyo kituru tugamba kugira ngo omu Uganda tuinemu natural resources tuinemu byo buhangwa tuinemu twabikwataje ihangere ne gendo misho kitube